Moi bo día a todos. Vamos a comenzar o pleno ordinario do 28 de maio de 2019 cos seguintes... falta o diputado non escrito. Esperamos 5 minutos. Non sei se veo, se non. Estou por aí. Esperamos 5 minutos entonces, perdón. Non me dá igual. Bueno, moi bo día a todos. Comezamos o pleno ordinario do 28 de maio de 2018 cos seguintes puntos no orden do día. Primeiro punto. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril y de la sesión extraordinaria celebrada el día 21 de mayo de 2019. Non sei se hai algo. Gracias. Segundo punto. Propuesta en relación co escrito do alcalde do Concello de Outeiro de Rei solicitando unha modificación e substitución dun dos investimentos incluídos no Plan Único de Cooperación cos Concellos 2018. Foi dictaminado en la Comisión Informativa de Cooperación e Asistencia por unanimidade, informando favorablemente la propuesta para elevar al Pleno para a súa aprobación. Non sei se queren debate, se se aproba por unanimidade. Unanimidade. Terceiro punto. Es la propuesta de modificación da actuación concepto al lugar local de almacenamiento dos alimentos da subvención nominativa a favor do Banco de Alimentos, recollida no vixente orzamento desta Diputación. Foi dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Promoción Económica e Social para a súa aprobación por el Pleno. Non sei se queren debate ou explicamos... Partido Popular, quere debate? Non. Unanimidade? Cuarto punto. Proposta de modificación ou de actuación concepto servicio de intermediación laboral para as persoas con discapacidade das zonas rurais da provincia de Lugo, da subvención nominativa a favor da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade recollida no vixente orzamento desta Diputación. Foi dictaminado tamén en la Comisión Informativa de Promoción Económica y el dictamen es favorable para su aprobación por el Pleno. Non sei se hai debate. Unanimidade tamén. Quinto punto. Se les da cuenta. Sexto punto. E sétimo punto. Sí. Como estamos ante o último pleno deste mandato, non sei se nos permite por parte do presidente compartir algunha reflexión ou despedida ou o que sexa, non? Vai a dar turno a todos os compañeros? Que sin problema ningún. Bueno, regulen entón os turnos. Pois se quere empezar o diputado non escrito.
Pero eu creo que queda outro pleno. Como? Creo que queda outro pleno despois deste, que sería o momento Bueno, non sei, eu digo, queda outro pleno para aprobar hasta esta, non? Deixamos logo para final? Sí, eu creo que sería o momento. Creo que sería o momento. Vale, pois se iso deixámoslo para o seguinte pleno. Non hai problema nisto. Digo eu por apurar hasta o final estar aquí. Entón, se non hai máis asuntos, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.